Muraho neza ikaze ku murongo wacu wa YouTube channel wa MI Tech. So hano twiga web development, twiga gukora ama website from scratch, twiga uburyo ushobora kuba umu expert, ku buryo bishobora kukuviramo umurimo, ku buryo ushobora kubyikorera ukaba wakwikorera website yawe bijyanye na business yawe cyangwa se igitekerezo cyawe. Twiga uburyo umuntu ashobora kuba umu web developer akabikora nk'akazi. So guys, nkuko mubibona rero muri screen yanjye ngiye kuba presenta iyi project. Nkuko mubizi hano turi kwiga HTML CSS, turacyari ku isomo rya HTML, ariko uyu munsi naje gukora website nkoresheje HTML naga CSS gakeya cyane. So nkuko mubibona rero iyi ni website yitwa MI Tech Web Development. Iyi ni website inyuraho tuvuga urugero amasomo ya MI Tech Web Development. Nkuko mubibona hano twamaje dusobanura front end development ibiki, isomo rya mbere urabibona duhita tukubwira ngo reba video. Hano ushobora kureba video. Hello guys, hello friend, nizere ko muri amahoro. Ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube channel aho twiga web development mu Kinyarwanda mu rurimi rwumvikana. So guys rero twigira video ziri kuri YouTube ukoresheje website yacu. So ushobora kubibona ugahita ugira ngo ni ibintu bya danje bikomeye cyane. No, ntabwo ari ibintu bya danje bikomeye cyane wowe. So rukuvuga ngo iyi ni video yerekana isomo rizakurikiraho tuzaba twiga uburyo twakora iyi project. Ahubwo mwandike muri comment mumbwire uko bimeze. Murabona iri ni isomo rya CSS tukandika. So rukuvuga ngo urugero iyi ni website ya MI Tech yigisha web development. Minizi ko hariho amasomo twagiye dufata urugero CSS tugasobanura icyari cyo, tugashiraho isomo ryo kuri CSS, tugasya kuri JavaScript tugasobanura icyari cyo, tugashiraho isomo ryo kuri JavaScript. So nkuko ubibonye rero hano turiga kugira ngo dukore nkuko nabibabwiye, turi kwiga web development kugira ngo dukemure ibibazo. No kwiga web development kugira ngo ukore icyo bita problem solving. Hano hita wimagine ese nkoze iyi website wowe ntabwo ugiye gukora nawe ntabwo ugiye gukora urubuga rwigisha abantu web development. Iyi ni idea nagize kugira ngo creating website, nawe ushobora kugira idea yawe. Tuvuga ugakora iyi website y'ikipe y'umupira, ugakora website y'akagari, ugakora website abantu bashobora kureberaho amakuru, ku buryo umuntu ashobora kuza agasoma amakuru akareba video, niba mubona ukuntu igihe kimeze haba hari inkuru zigiye kumera gutya. So guys, iyi rero ni website twakoze, ni website yitwa MI Tech, aho wenda yerekana amasomo. Ubwo turakorana neza mu isomo rikurikira, video izakurikira tuzaba turi kwiga uburyo twakora iyi website. Please guys, kora subscribe, like, share, usharinge ku bantu bakeneye kwiga web development. Ikindi dufite WhatsApp group aho uza ukajoininga, wagira ikibazo ukabaza. Ikindi iyo uri kwiga ukansaba ubufasha ndagufasha aho biri kukunanira, cyangwa se ukaba wabaza n'abandi muri WhatsApp group. So thank you guys, naho mu isomo dukora iyi website.